Impepho kungumuthi oshiswayo ubese ushunqa ukuze amadlozi akho abone asondela njengebhela enkomeni. Emakhaya ngakithi bathatha enye insimbi bayifake yambikhala la ukuthi umuntu ayizwe ukuthi inkomo yamnazi ngiyayizwile. Injalo impepho kuyinto yokwenza idlozi lakho liqaphele libone ukuthi usuyalidinga ukuxhumana nalo sekunjalo usukhona ukuzobika ubeka izindaba zakho. Now impepho yayinemithetho yayo ukuthi ukuyoyilanda usiyoyikhale uyivuna esigangeni ivunwa kutheni ngaziphi izikhathi ngumuntu onjani yenziwani ukuze uyigcine ihleli ingaphazamisekanga idlozi ligcine lingasayizwa noma ingasakusebenzela ukuheha elibizi lisondeza noma likhumbuza ukuthi sokuyisikhathi sakhona sokuthi wena nalo liyaxoxa. Namhlanje umuntu usevela hamba ayothenga impepho lapha emarket akakwazi ukuthi impepho yavunwa ubani sidlule ezandleni ezingaka bebenjani ngokomthetho wedlozi iyavumakala yini leyo nto. Uzoshisa le mpepho le ubangolunye ulaka impepho lesingcolile jika lapha idlozi selisilwa nawe kakhulu ngoba wena ulithukile. Ngithemba ngabe ngibuka leyo nto ngathi hayi man ithi ke ngibuye nento ezosiza abantu ngabe ngizokhanda into esibiza ngokuthi impepho cream. Kuyikuthi le mpepho ngayithola la engiyithola khona ngiyivuna ngokomthetho wedlozi na indlela egcinwa ngayo. Sesigaya le mpepho sipheke neminye imithi namafutha amanye izilwane ayesetshenziswa ukuze uhehe idlozi noma ulidonse. Sayifaka ebhodleleni isingumuthi okuthiwa impepho cream. Uyayishisa nayo ishunqe bese uzikhulumela nedlozi lakho ukuxhumana nayo lapho senza ukuthi yonke indlela yokusebenza nobudlelwano bethu namadlozi wethu kube user friendly. Nayo impepho cream inenhlanganisela yayo mawufuna ukwenza certain rituals to achieve a certain goals. Injalo.